Aukcija crteža i slika dece iz domova bez roditeljskog staranja održana je u Galeriji Dečijeg kulturnog centra Beograda. Posle prodaje svojih slika sa izložbe B-Fish, koja je održana u Beogradu 2008. godine, slikarka Jovana Tomanović osnovala je fond Savremena deca, a zatim i organizovala niz likovnih radionica u beogradskim domovima za decu bez roditeljskog staranja. Ova izložba je proizvod rada u likovnim kolonijama koji je organizovao pomenuti fond. Pre 4 godine, 2008. sam osnovala fond Savremena deca od prodaje mojih slika. Ja sam slikar, znači od prodaje mojih slika u Beogradu. Nisam smela da stavim jednostavnu cenu koju imam u Milanu ili u inostranstvu i dala sam neke simbolične cene od kojih se napravio fond. Tako je sve počelo. Prikupljena sredstva biće upotrebljena za nastavak radionica ovog fonda. Deci bez roditeljskog staranja pružena je prilika da na kvalitetan i kreativan način ispune slobodno vreme učeći veštinu slikarskih tehnika od akademskih slikara i studenata Fakulteta likovnih umetnosti. Na radionicama se baš trudim da deci dam profesionalni pristup slikarstvu, tako da imaju časove od pravih slikara ili studenata Fakulteta likovnih umetnosti i tu vežbaju viziranje i postavke, kompozicije, znači apsolutno imaju pravi pristup kao slikar u nekoj radionici. Fond Savremena deca osnovan je sa željom da se obezbede finansijska sredstva za sprovođenje likovnih aktivnosti i njihov kontinuitet među decom bez roditeljskog staranja. Fond takođe omogućava kupovinu materijala za likovnu praksu, organizovanje slikarskih kolonija i pomoć deci u daljem akademskom školovanju. Ukoliko želite i sami da potpomognete ovoj akciji, dovoljno je samo da se obratite na mail fonda savremenadeca@gmail.com.